Para bangit hau Jesus Christ ni pediang sombai pi chakan nega music channel. Hagan nega music channel pila ban yo ya kijing ruai niam Katolik jengi bat kamjuro pila ban yo ya kijing pasat ya kijing tu kana dan ya kijing seneng jing krau dan ya kijing puson ba per kamtam ha kijing pule ha kisni po ya dan ha gino kisni krau jong kabalang jengi pila ban yo ya ne. Nah kata-kata coba subscribe ya new channel, share, komen root na banta kiwi pat ki kijing ruai jong khoblei chubon hakar tang pa bro khol bro sem bu khoj amen ngiro e me try jisu ngiro e me try jisu ngisangu e me try jisu ngisangu e me try jisu khoblei chubon go try jisu khoblei chubon go try jisu te para bangi bro dia so bahai pi sagan step ke bapernai ngisangu yo boleh na banta ai ngi na banta kene ke perthai ke bereng ke ba itnat ba dari le sumar ngi baro chimit bang thia ba bat hagan ke por ko ban puson ni pi ha ba ye dei bat kene sngi manta ngir khe ha balang jingi ngir khe ke sngi trai ke sngi borom o Petrus bu khoj ba Paulus bu khoj kene ki apostol kene ki dei kita kena nyelam makrau jong ke balang jingi tengah kuat ban puson ni pi ngak ban share ni pi ke way ke message hagan ngi jing pule na ke jing pule banung kong bat ke jing pule bar bat khamtam ha gospel ngak ban bacha ji pi menta sngi ha gospel keren kumno kesneng krau ini kumno ha ga bay de bat kene ke sngi krau jong kene ki arngut ki apostol kena yelam jong ke balang haga jing pule banung kong ya sngau ba ngechim na ga jing pule ngi kam jing ki apostol konong bakat ar konong kong bat khat we te haga jing pule ke bar bade ngi chim na ga chithi bar jong Paulus bukhu chauti Timotius nong basau khut bendriu pra khanyo do khat pra te mentang kumne ngak ban pule ya ga na ga gospel ban pasat jipi menta ya kene ke jing pule ha na ke gospel ban share pi kita gijing yeso thu jungi kwa ipi ba penya cementalang khamtam kum ki para bangit boro ngiran kam hai kene ke jing pule ngiran kam hai ke jing ruai ngiran kam ban cementa kene gi kam ha ka bai de bat ke jinget ke jongi te ngichim menta ngakwa ban puson ipi hai bai de ha ke jing de jong ke jing pule menta kasni dei kasni borom jong kini ki arhut kinang ilam jong kabalang ke jing pule na gospel bu khoj kat kum Matius ka borom hame kotrai klonong bakhan riu kat khot bakhan lai ro kat khandai ujisu le chik chinong saudong ka Kaisaria Filipi barula kli la kisnuran ya khun ubriu ki ong udei uai don ki boong Yohanes Baptis kila jubab kiwepat u Elijah sa kiwepat u Jeremia ne uno thulupa phipat u lakliyaki phiong ngalong wei u Simon Petrus ula jubab melong u Chris u khon u blai beim u Jisu ula phaiktin sukma phi ko Simon khon u Jona omdei ubriu ubala penpau hapi ya kan ni gajing sisa Henry upa junga ubah benengkeng tekum tang ong hapi philong umausiang u Petrus bad halor une umausiang ngante ya balang jonga bad kibor kadujok kinam la ika ngan ai hapi ya kichabi jongka hima beneng kat ya ba pente haga perthai lalak te ha beneng ru berkat jika bah pinlau ha perthai la lau ha beneng ru ga gospel bukhu jong utrai chingro ye me Chris te kumta gumne para bangit bro pia so bhai phi shakne ka jing thu khana balangkot ke jing pule menta kasni kesetunat ba adu kata-kata ba ngisyam kenuksa ka ba ngisyam barbori khamtam ba ngidon uwei na kiro krau ba ka perthai borok ko we ka boromba
beta tu udai umat makan di kupa jung keri India. Nak kata kadau man lakat arteri kurisa mungkin mau ya kesni kha jungu. Ban ngi ai burom ya kene kesni kum gakan di jayanti. Kabas sausi kalong badan pat kibru ke bakum ka sat devi prakya kanong India kabayo ban chong chuki menta. Day na kadau jong kajing lai luit kari jong kajing tre sitom jong ukan di da kabayaro ya u nong penyap jong u naturam gods hagabalang kristan ru don kum gini kiri kurau bangi day ban kan mau tempang kum menta kesngi ngi kan mau burom ya Petrus bukhoj wadu Paulus bukhoj namar day kini arngut ki ba penlong ya ga berthei ya ga balang selansar kebakalong kum balong menta kajing teri sitom kajing teri sirham jongki deki arngut kajing durep jongki hagajing ngai kalapan long yangi ban yo ya kajing ngai wat seduk gini ki kendong kencrot jongi menta andai sausi pat kadon dengki kristan hi ki bom don jing borom ya kine ki re khurau daga bakan taj ya kajing her peteng jongki kum goto ka sadhi pragya khem jing artien kine arngut gidei ki resort bas khem jong ka balang plaseng dau jusu kasni burom jongki menta kasni ka ailat bangi day ban puson lai teli jing puson ka ban kong ban kedemau ban burom iki namar kajing don benta jongki ha ka ba ban pen pensan ya ka balang plaseng dau jusu hadu put jong kajing sayap martir jongki keba arpat ban simnuksan ki kumno ban im kaji im kristan jongi bat ka balai pat onduai nak benta pakin yasaj nak benta jungi benda ka benta ka balang walakin ni arngut kia pher pak lepak iwe na iwe hendrai ka balang karkhe ikas ni borom jungki haku jukusni ban peni badon jingeteli ha ka balang watla kibriu kiwan na kaleng ka perthai tementa dadangi pesusu kejing persyai ha gospel bangidang sudah pula menta ni sngau ya gajing phala jong Petrus klem jing artin dei gajing persat jong musim balai Petrus uphala ba ujusu dei umisia ukhun jong ubalai baim ujusu sukulyang ya kene gajing phala daga ba penlong ya Petrus umau siang uba halor jong kabalang entai nang tapat ujusu kular ya Petrus barkibor jong gajing dum kin hamla ban job ya kene ka balang palaseng halor Petrus bat but sa kajing pemena baya usobi jong kahima beneng lai ti ha Petrus bandai nakane kadau kobor kala penlong ya Petrus bat kinong but peteng jong ban sumar bat riya ka balang palaseng daw su dai ni kanaken ka bala penlong ya Petrus uklidu jong ki apostol bat unang lamba khlidu jong ka balang hagajing pule bar mene lada walada ngi klem pule ya gijing pule benong kong bagi jing pule ba andrei kakan kayo thu yingi ba Paulus bukhud wa apostol jongki gentle udap de gijing kemen na ka benta gijing hikai bol ai ki gentle par klem pep uang on yo ya kusnam jungu habeneng kan ba Petrus sumar uri ka balang Paulus bukhud ul hikai hagane ka balang badai na ka benta gine kikam bakile baro arngut kisah penyap martir bat ngidei ru ban burom iki menta kesni te don bun gijing hikai bangila ban yo nakine kiri khoj bakrau gijing ai jong belai kala ban pun kala yangi wat langi long ki batlot baro arngut Petrus baro Paulus kidei kibriu batlot kum kibriu Petrus ulalan laisin lawat Paulus pat la penstom benyo jusu dak ba penstom iki kristan hendrei baro arngut mata habaki kelohe bani terelang kajing ai jong belai kala long kiri khoj bakrau niru walangi long ki batlot kan noru ladangi kelohe ban ti terelang bar kajing ai jong belai ngin selong kiri khoj nak takadau ngide ban terelang bar kajing ai jong belai khnang ba ngila bondon kata kajing ik pas kem ujongi kajing terelang bagi jang ai jong belai kamut ban kiar na kapok ide bar ban kiar na kapok ban omle palapot
haga jinget kijongi kanang ba oblay on map na patagi pop bisang kijongi kum ki apostol ukuris haga ne gejuk ka bamanta ngi deban pan jingarap bat jinga saj jong kini ki arung ki rukhoj kharau haga jing pule banungkong lada pipule nagi kam jong ki apostol kanong bakat ar khot banungkong do atwar kong ba upetrus upa doai bat pa yasaj jiki para kristan ya kabalang kita ke genjeri bate ya u lapelait da wangal bat ulalait nagi keti u herod miru ngunyo mat kam phala ladangi pai sigi bat cha kabalang ban yasaj banduai nak banta jungi te para bangit baro hagareng por ngang scam ba ngibaro kiba yo mat yo jusua jing imjungi lada ngim ba khli lada ngim ba khli ban kiar na kapop kin mau chisin gesni ila se kan don rek kono jing tunjuk pa wan ha jing imjungi na kata kadau ni dei ban kiar na kajing le pop jungi kumpangi gesngau kumpangi kumpa phi pitip ba Paulus ula penkela ula chin hadin gato jing pau jong jusu padalor kataru ngitip ba putrus ulong unong bud jong jusu Andre udang lenyo jusu mentapat kedai gesni kerau jong kidiki arngut namar kila chin kila kela bat kila yalap yo khobor bah jong trai meta kadau aku ban penkudah ne daga boong Pakistan baro long ke bakoloi banyarap ikwei long ke bakoloi ban map long ke bakoloi kiban sepreng ni khobor bah jong blei kanang ba blei ru un tenat kanang ba blei ru komen na yingi kanang mangalak padyo kata gaji ai jong blei ha gaji mujungi baman lagasni in yoro ya Yesus Kristus junom amen.